Miliyoneza nshuti mwese muduteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'akakanya. Bamwe mu baturage bari mu miryango igera muri 27 iburanira imitungo yawo mu mujyi wa Kigali bari bafashwe kuri uyu wa kane bagafungwa baregwa ibikorwa byo kwigaragambya barafunguwe. Niba ibiganiro cyangwa ubuhuza buhari ntabwo ngo yitsinze ririmo nanjye ntabijyemo, ariko mu gihe azaba ari inzu nzahora mfungwa, nzahishwa kubw'umutungo wanjye, nzakomeza urubanza mu nkiko. Nanjye Bwana Jean de Dieu Shikama namuhamagaye. Uyu ni Jean de Dieu Shikama, umwe muri abo baturage bari bafunzwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko urugomo ruheruka muri Burkina Faso rwaguyemo abantu babarirwa muri 100, abandi bihumbi bagata izabo. Somalia na Kenya basubukuye umubano wabo ushingiye kuri za ambasade nyuma y'amezi hafi 6 bari bamaze barawuhagaritse. Izo nkuru n'izindi ni mukanya ni mujye kure ya maradiyo. Amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko urugomo ruheruka muri Burkina Faso rwaguyemo abantu babarirwa muri 100, abandi ibihumbi bagata ingo zabo bakiza amagara yabo. HCR inavuga ko abo biyongera ku bari baravuye mu byabo imbere muri icyo gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Mu minsi 10 ishize HCR ivuga ko ibitero by'imitwe itaramenyekanye yitwaje intwaro byatwaye ubuzima bw'abantu 45 kandi ko byakuye abandi 17,500 mu ngo zabo. HCR itangaza ko abagabo bafite imbunda bagogoje uturere dutatu, batwika amazu arakongoka, bararasa kandi bica abasivili. Iryo shami rya ONU rinavuga ko abo basahuye ibigo nderabuzima banangiza amazu n'amaduka. Umuvugizi wa HCR Boris Sheshirkov avuga ko atazi imbarutso y'ibyo bitero biheruka kuba, ariko ko ikigaragara ari uko imwe mu mpamvu ari ukubuza uburyo no gukura umutima abasivili ubu bigaragara atari muri Burkina Faso gusa ahubwo no mu karere kose ka Sahel. Muri iyi myaka 2 ishize miliyoni zirenga 3 z'abantu bavuye mu byabo muri ako karere. Umutekano muke n'urugomo rw'ubuye muri Burkina Faso ahanini rwamaganirwa ku nyeshyamba za Kisilamu rwatumye abantu barenga 1,140,000 bata ingo zabo bashakisha ahaba hari umutekano muri iyi myaka 2 ishize. Somalia na Kenya basubukuye umubano wabo ushingiye kuri za ambasade nyuma y'amezi hafi 6 bari bamaze barawuhagaritse. Nanone Eugenia Mukankusi niwe waduteguriye iyi nkuru. Somalia yaravuze ko irimo gusubizaho umubano wa gicuti n'igihugu gituranye cya Kenya nyuma y'amezi hafi 6 ibihugu bitarebana neza kuva Somalia ireze ubuyobozi bw'i Nairobi kwivanga muri politiki yayo. Baminisitiri b'ububanyi n'amahanga bavuze ko bifuza ko umubano usubira kuba mwiza, harimo gusuzuma ibijyanye n'ubuhahirane, itumanaho, transport n'umubano hagati y'abaturage b'ibihugu byombi no gusangira umuco. Mu itangazo ry'abo baminisitiri banemeje uruhare rwa Qatar by'umwihariko mu bikorwa byo kuvugurura uwo mubano. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko ubuyobozi bw'i Doha bwemereye ba perezida b'ibihugu byombi kuzabafasha gushimangira umubano hagati y'ibihugu byabo no kubagarura mu nzira y'umubano mwiza. Uwo minisitiri yavuze ko intumwa yihariye mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba akaba n'umuhuza mu gukemura amakimbirane Mutlaq Al-Katani yagendereye ibihugu byombi, asanga gusubiza ibintu mu buryo hagati yabyo ari ngombwa cyane mu kubumbatira umutekano muri politiki, by'umwihariko muri Somalia, igihugu kirimo kunyura mu bibazo bya politiki kandi hitezwe amatora. Abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi baraterana uyu munsi n'ejo amaso mu yandi bwa mbere na mbere kuva COVID-19 yadutse. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi. Kuva icyorezo cya COVID kimaze gukwirakwira isi yose, inama mpuzamahanga zarahagaze zikajya zibera gusa ku ikoranabuhanga. Niko byagendekeye n'inama z'abakuru b'ibihugu, cyane cyane ko bo baba banaherekejwe n'abantu benshi barimo abadiplomate,
abanyamabanga, abajyanama n'abashinzwe umutekano. Iyi nama y'abanyaburayi ibera mu mujyi wa Porto mu majyaruguru ya Portugal mu nkengero z'inyanja Atlantika nayo irakurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID. Abayirimo bose bagomba gupimwa kugira ngo berekane ko batanduye, bagomba guhana intera hagati yabo kandi bose bagomba kuba bambaye udupfukamunwa n'amazuru. COVID n'ingaruka zayo nicyo kibazo bibandaho cyane cyane. Birimo igitekerezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ejo kuwa kane cy'uko yiteguye gusangira n'ibindi bihugu ubuhanga bwayo bwo gukora inkingo. Bwa mbere na mbere kandi mu mateka y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ejo kuwa gatandatu abakuru b'ibihugu bazakira umuyobozi w'ikindi gihugu cy'amahanga. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi azaganira nabo ku ikoranabuhanga rya video. Yari yateganyije kujya i Porto ariko arabisibiza kubera ko igihugu cye gihanganye cyane muri iyi minsi n'ubwiyongere bukabije bw'abandura n'abicwa na COVID, kikaba rero kirimo gisaba kandi gihabwa inkunga y'amahanga. Igihugu cya Ghana cyiteguye gutanga urukingo rwa kabiri rwa virusi ya corona binyuze mu mugambi rusange wa COVAX. Ni inkuru ya Eugenia Mukankusi. Ghana yakiriye inkingo 350 za virusi ya corona za AstraZeneca uyu munsi kwa gatanu, zahageze zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho zari zoherejwe. Zizafasha mu cyiciro cya kabiri cy'inkingo nyuma y'uko iza mbere zimaze gushira nk'uko Minisitiri w'Ubuzima yabivuze. Ghana, igihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika, kibaye icya mbere cyakiriye izo nkingo ziturutse mu mugambi rusange COVAX wo gusangira inkingo watangiye mu kwezi kwa kabiri, gahunda y'ikingira igatangira mu ntangiriro z'ukwa gatatu. Aho iki gihugu gitandukaniye n'ibindi byagaragaje ingingimira ku rukingo no ku bibazo by'amafaranga byatumye ibikorwa byo kuzigezayo bigenda buhoro, Ghana yatanze inkingo zirenga 900,000. Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko harimo inkingo 600,000 igihugu cyahawe binyuze muri COVAX n'izindi cyabonye biciye mu bwumvikane hagati y'ibihugu. Izo nkingo 350 igihugu cyakiriye uyu munsi zibarwa muri miliyoni 1,700,000 zari zagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabaye ngombwa ko yohereza mu bindi bihugu miliyoni 1,300,000 z'izo nkingo kubera ko itari buzabashe kuzitanga mbere y'uko zirenze igihe, ni ukuvuga mbere y'impera z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rukuru rwa rubanda ruzwi nka Grand Jury rwahaye uruhushya umushinjacyaha wo mu rwego rw'igihugu rwo gukurikirana abapolisi 4 mu rupfu rw'umwirabura George Floyd. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kambilindi. George Floyd w'umwirabura yishwe n'umupolisi w'umuzungu Derek Chauvin ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu k'umwaka ushize i Minneapolis, umujyi wa mbere munini wa leta ya Minnesota iri mu majyaruguru y'uburengerazuba bwo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi gushize urukiko rwa rubanda jury rwa leta ya Minnesota rwahamije Chauvin ibyaha by'ubuhotozi. Umucamanza azamubwira igihano cye mu kwezi gutaha kwa gatandatu. Amategeko ya leta ya Minnesota avuga ko ashobora gukatirwa igifungo gishobora kugera ku myaka 15. Mu gihe yicaga Floyd, Chauvin yari kumwe mu kazi n'abandi bapolisi 3, Thomas Lane, Alexander Kweng na Tutao. Nabo bategereje kuburanishwa ukwabo mu butabera bwa leta ya Minnesota mu kwezi kwa 8 gutaha. Aba bapolisi bose ko ari 4 barirukanwe mu kazi. Ibyabo rero bifasha indi ntera kuko n'ubutabera bwo mu rwego rw'igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Justice Fédérale mu Gifaransa, nabwo bubashyizeho urundi rubanza ku byaha bitandukanye. Urukiko rukuru rwa rubanda Grand Jury narwo rwicaye mu mujyi wa Minneapolis uyu munsi rwemeje ko bagomba gukurikiranwaho ku byaha byo guhonyanga ku bushake uburenganzira bwo kwidegembya n'uburenganzira mbonezamubano bw'ibanze droit civil mu Gifaransa bw'umuturage Floyd bwanditse mu itegeko nshinga.
barakoze bagenzi bacu Thomas Kamilindi na Eugenia Mukankusi batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi kudusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe ugiye gukura mu Burundi intumwa zayo zakurikiranaga uko uburenganzira bwa muntu n'umutekano byifashe muri icyo gihugu. Itangazo uwo muryango washyize hanze rivuga ko uwo mwanzuro wafatiwe mu nama rusange y'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango yateranye mu mpera z'ukwezi kwa kane. Abagize ako kanama mu mwanzuro wabo bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe nyuma y'uko babonye hari intambwe imaze guterwa mu kugarura amahoro n'ituze mu Burundi. Manda y'izo ntumwa izarangirana na tariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu. Ibindi bisobanuro kuri uwo mwanzuro tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. Mu Rwanda umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse ko igihano bwana Bernard Munyagishari yahanishijwe n'urukiko rukuru kiguma uko kiri kuko asanga ubujurire bwe nta shingiro bufite. Munyagishari aregwa ibyaha bya jenoside ashinjwa kuba yarakoreye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu mwaka wa 2013 nibwo yagejejwe mu Rwanda yoherejwe n'urukiko rwa Arusha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa. Isomwa ry'icyemezo cy'urubanza bwana Bernard Munyagishari aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside yarikurikiranye ahagaze imbere y'inteko iburanisha. N'isomwa ryafashe igihe kigera mu isaha kandi mu rurimi rw'igifaransa kuko ni narwo rwakoreshejwe mu iburanisha. Uruhande rw'ubushinjacyaha ntirwari ruhagarariwe. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yatangiye yibutsa uko imiburanire yagenze n'icyateye bwana Munyagishari kujurira ibihano byahawe n'urukiko rukuru ku rwego rwa mbere. Mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize 2017 Munyagishari yajuriye igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose yahanishijwe n'urukiko rukuru. Mu bujurire bw'uregwa avuga ko hari amategeko urukiko rukuru rwirengagije mu kumucira urubanza. Ku rwego rwa mbere Munyagishari yaburanaga ahakana ibyaha bya jenoside byose akahakana ko atari n'umunyarwanda, yavugaga ko ari umunyekongo ku mazina ya Nyamudede Mushari Bernard. Ariko umucamanza akavuga ko iyo bigeze ku byaha ndengakamere biri ku rwego mpuzamahanga nka jenoside nta ntambamye n'imwe yabuza umucamanza kubiburanisha hatitawe ku bwene igihugu bwari bwo bwose. Bitandukanye no ku rwego rw'ubujurire Munyagishari yaburanye yemera ibyaha byose uretse cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Mu kwemera ibyaha kwe uregwa yari yabanje kubyumvikanaho n'urwego rw'ubushinjacyaha mu rwego rwo kuzamugabanyiriza ibihano. Ubushinjacyaha bwemeraga icyo kumugabanyiriza ibihano byibura kugeza ku myaka 25 y'igifungo ivuye ku gihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Ni mu gihe uregwa n'umwunganira mu mategeko Jean Claude Shoshi Bizimana bo basabaga gufungwa hagati y'imyaka 5 na 15. Ariko ku rwego rw'ubujurire umucamanza yibukije ko no ku rwego rwa mbere Munyagishari yari afite amahirwe yo kuburana yemera ibyaha ariko yapfusha ubusa. Yibukije ko urubanza rwe mu myuzo ya nyuma rwamaze umwaka ruburanishwa adahari kandi ari we warwikuyemo abigendereye. Kubw'izo mpamvu n'izindi zishingiye ku mategeko umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yemeje ko ubujurire bwa Munyagishari nta shingiro bufite kandi ko igihano yahawe n'urukiko rukuru kiguma uko kiri mu ngingo zose nta kigomba guhinduka. N'umwanzuro washushe n'utungura Munyagishari aho yarahagaze ahita yiyunamira abyinisha ukuguru kw'indyo gahoro akajya acishamo akararama akareba muri purafo y'icyumba cy'urukiko, ubundi agahindukira amera nk'uteye umugongo urukiko, amaso akayerekeza mu bari bakurikiranye urubanza, ari nako akoma mu mashyi gahoro. Bamuzaniye impapuro z'incarubanza ngo ashyireho imikono, Munyagishari yabwiye umucamanza ati je fais ce que je devais faire, ni ukuvuga ngo nakoze icyo nagombaga gukora. Yatambutse biboneka ko yacitse intege cyane, asubira mu byicaro, yari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, amasogisi y'umweru n'inkweto z'ibara rya shokora, amaso yatukuye kandi azengama amarira,
ari nako anyuzamo akitsa imitima bya hato na hato. Iburanisha risoje Munyagishari yumvikanye avuga ko habaye inama y'umuryango iwabo muri Kongo. Yavuze ko nyina umubyara w'umututsikazi ari we wamuhatiye kuza kuburana avuga ukuri ku byabaye akimara kubemerera ko yakoze ibyaha bya jenoside. Ati ku bwanjye numva nararuhutse ariko abanyarwanda banyeretse u Rwanda. Yakomeje agira ati na Kambanda yaburanye yemera ibyaha bimugendekera gutya. Munyagishari aregwa ko yateye inkunga ibikorwa by'ubwicanyi ku Gisenyi, agakwirakwiza intwaro gakondo mu ntera hamwe, akanazitoza ibikorwa byo gukora jenoside. Aregwa kandi ibikorwa byo gushyiraho amabariyeri hirya no hino ku Gisenyi, kwitabirira amanama atandukanye yateguraga jenoside no kwica abatutsi ubwe ngo yabaga yakuye mu bitero. Ahazwi cyane Munyagishari aregwa nahahawe izina rya Komine Rouge bitewe n'ibikorwa by'ubwicanyi byahabereye ku mashuri yitiriwe Mutagatifu Fideli no ku Nyundo. Munyagishari wari umaze igihe kinini afungiwe muri gereza yakira imfungwa ku rwego mpuzamahanga ya Mpanga i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, ubu yari yarazanywe imageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Byari mu rwego rwo kumurindira umutekano kuko akimara kwemera ko agiye kuburana yemera ibyaha abafungwa bagenzi be ngo bamurebye nabi agatinya ko bazamugirira nabi. Munyagishari afatwa nka nimero ya kabiri nyuma ya Pastor Jean Uwinkindi mu boherejwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha kuburanira ku butaka bw'u Rwanda aho bikekwa ko bakoreye ibyaha. Kugeza ubu bose mu boherejwe n'urwo rukiko bahamwe n'ibyaha kandi bakatirwa gufunga ubuzima bwabo bwose. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International watangije gahunda yo gutabariza impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifunzwe mu bihugu bitandukanye. Muri zo harimo Murundi Germain Rukuki wo Amnesty International ivuga ko yazize ibitekerezo bye. Uwo muryango urasaba leta y'u Burundi guhita irekura iyi mpirimbanyi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wiri Kaneza. Amakete yarungikiwe Perezida Evariste Ndayishimiye n'ayandi yandikiwe Germain Rukuki n'umuryango wiwe ku giti ciwe yo kumuremesha amaze kurenga ibihumbi 430. Ni kuva mu kwezi kwa 11 umwaka uheze Rukuki ico gihe ashirwa mu bantu 10 ku isi sekeza rya Amnesty International ryasaba yuko barekurwa giswe Rights for Rights. Uri Munyoki Mutunga yahoze ari umukuru w'inzego zose z'ubutungane muri Kenya, ubu akaba atwara sentare ntanyuzwa y'ico gihugu, akaba yanafunzwe mu myaka 80 yazira ivyumviro vyiwe. Ubu akaba ari mu banywanyi ba Amnesty International. Avuga ko leta ya Burundi atakindi kuye gusaba kugira ngo irekure Germain Rukuki. I can feel the pain of this Germain and his family because I'm quite certain he has a young family. I went to detention, when I was 35. I took kids then. Ndatahura cyane umubabaro wa Germain n'umuryango wiwe kuko jewe ubwanje nafunzwe imyaka 7 mfise umuryango muto. Nawe mwibohero mfise abana babiri ku myaka 35 gusa kandi ndazi nawe n'ivyo ariko aracamwo atemerewe n'abamugendera murazi ubuzima bw'imbohe nk'ubu turi mu bihe by'ikiza cya COVID-19. Iby'uburenganzira bwo kuvurwa ntibivugwa, ibaza aramutagwaye byo bibi cyane. No babwira ko numva rwose umubabaro w'umuryango wiwe n'abana biwe. Muri make tubwirizwa kubwira leta y'u Burundi kwitegerezwa kumurekura kuko ibyaha yageretswe ko nta fatiro bifise. Niko Mutunga asigura. Irungu Houghton nawe umuyobozi nshingwabikorwa muri Amnesty Kenya asaba indongozi z'u Burundi gushira mu bikorwa ivyo ziyemeje. There is a story that the Chief Justice reminded me of, which was the story of a peasant farmer who was arrested in Latin America. Agakuru mukuru w'ubutungane yanyibukije ko muri imizo muri Amerika y'Epfo yatawe muri yombi arafungwa maze Amnesty iramuvugira yandika makete. Perezida ahamagaye ujejwe umutekano hagati mu gihugu amubaza tuyu murimyi niko ndumva ivyiwe vyakwiragiye hose ninde. Urundi amwishyura ati ni umunyagihugu asanzwe. Perezida nawe ati ntasanzwe kuko abantu bose bazi izina ryiwe ku isi. Natwe dushobora kumenyekanisha izina rya Rukuki rikaba rurangiranwa kandi ibintu bigahinduka. Ariko nibaza ko uburongozi bushasha bw'igihugu buzubaha agateka kazina muntu nk'uko bwavyemereye amakungu. Turafise ijambo rya perezida aja mu mabanga mu kwa 6 2020. Dusaba perezida gusa gushira mu bikorwa ivyo yemeye kandi ukurekura abafungiwe politike n'intambwe ya mbere yerekana ko bitaye agateka kazina muntu. Kwa 2026 ukwezi guheze mu gihe yatanguza isekeza ryo kurekura abanyororo yagiriye ikigongwe, Perezida Evariste Ndayishimiye yasavye abantu bose biyumva nk'abafungiwe politike kumwandikira ubwabo maze akabarekuza. Icyaha kigira politike. Umuntu ava gufungiwe politike ubunye nazo kandi twitete abwira politike afungiwe azafunguka.
ubundi bafungiwe politike azaganira iteka kizefungiwe politike abwire neza cyane maze ndaho mu bitabukana byaho yuko ari politike afungiwe anafungiwe cyane hari n'abantu bakaza gutandukana hariho umuntu agenda agakomeretsa umuntu kubera ari mu mugambwe runaka umukuru w'umugambwe akavuga ngo umuntu wanjye arafunzwe afungiwe politike yahiye ubundi nawe ugasanga umenyesha amakuru akoze ikibi ngo mfungiwe umenyesha amakuru sibyo umumenyesha amakuru azobafunzwe azira ko umumenyesha amakuru arazotega n'ikirikete ubwo nyine azotasohoka mu Burundi hari abantu bavuga ngo zokwica umuntu ngo mukagazi yuko muganga wanjye uzotutonda nce jewe nigayagayira ngo ndazi yuko ndi muri sosiyete sivile nzokora icyaha hanyuma sosiyete sivile zose zice zigira imyiyerekano nce ndekugwa. Itariki ya 30 ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize sentare Ntahinyuzwa yasambuye ingingo ya sentare isubiramo imanza ya komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura yankira kukikunguriza ingingo y'umucamanza wa mbere yo mu kwa kane 2018 yamuhanishije umunyororo w'imyaka 32. Iyo sentare yasubiye kuruburanisha ku 2025 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka irushira mu iherero umunsi nyene. Umwe mu bashingwamanza ariwe yatubwiye ko bunganira bataravugana kubijanye no kwandikira umukuru w'igihugu. Rukuki yahoze yakorera ishyirahamwe ya kati rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yari yahagaritswe mu kwezi kw'indwi 2017. Yagirijwe ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, gukorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho, ugufashanya n'abisha polisi n'abasirikare, ukubomora inyubakwa za leta n'iz'abantu ku giti cyabo hamwe n'imigumuko. Ibi byaha nizo byagirijwe abasirikare na polisi bari guhirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu umwaka wa 2015. Rukuki yanagirijwe kandi kuba yagiye kubira n'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati yo gufuta ishyirahamwe ry'abakristu bagwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi yahora akorera. Umunyororo w'imyaka 32 nico gihano ca mbere kinini cyari kimaze gusabirwa no guhabwa uharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika. Kuri uyu wa kane twabagejejeho inkuru y'urubanza rw'imiryango igera kuri 27 iburanira imitungo yabo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ni urubanza byasabye ko habaho ubuhuza hagati y'abaturage n'umujyi wa Kigali. Hagati aho Ijwi rya Amerika yamenye amakuru ko abari bafashwe bagafungwa baregwa ibikorwa byo kwigaragambya bafunguwe. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, Jean de Dieu Shikama umwe mu bari bafunzwe yavuze ko igihe cyose bazaba batarabona ingurane ikuye ku mitungo yabo batazatuza. Kuri mikro y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa aravuga uko yafashwe agafungwa ndetse n'icyo bamuzizaga. Banjyanye muri burigade nahiriwe mu kweta kumenyekiriza nimugoroba banshika icyaha cyo gutegura imyigaragambyo. Abaturage bakambara imipira yanditseho ngo Kangondo andi Kibiraro n'ijya Kangondo na Kibiraro bakeneye ubutabera kubera iki mwabiteguye? Nababwiye ko iyo myiteguro ndayizina cyane ko bagenzuye bari bazi ko nanjye nambaye iyo myenda basanga nambaye nk'umuntu wari ugiye mu rubanza. Yego, kubera ko niwe ubutabera ndabukeneye ariko ndi mu nzira yo kububona na cyane ko no mu byo bambajije nabasobanuriye ko niwe ndi mu rubanza icyiciro cya mbere naragitsinze nzindi icyo bita inzitizi ubutabera burimo ntabwo jewe ndi mu bantu bari bafite ikibazo cyo kuvuga ngo nkeneye ubutabera nari ndi mu nzira yo kubuhabwa cyangwa nkareba niba ntazabona. N'icyo wabonye kidasanzwe muri kasho wagezemo? Urebye ntabwo muri kasho nagezemo banshyize kuri resebusiyo banjyana abarizwa ndabazwa nambaye amapingu banyereka ko ndi umuntu w'ikigomeke kubera iki ntajya mu mazu kubera iki ndwanya gahunda za leta ibintu byinshi bitandukanye basobanurira ko ari umutungo wanjye mparanira kandi ko niteguye gutanga n'amaraso yanjye igishoboka bashobora gukora uretse kundasa ngapfa ariko nyiri muzima nafungwa naba ndi muzima ko ntazigera ntuza ntaharaniye uburenganzira bw'umutungo wanjye. Ubwo butumwa nabubahaga urwego rwose ruje natuwe n'inzego zitandukanye nambana n'igihe nyine nagiye kubona mbona bakazana abantu benshi bamwe bakabarekura abandi turagumana byarangiye kwigaranye n'abantu bane nanjye wa gatanu. None icyabayeho imiryango 27 wenda wowe utarimo turayita 26 bemeye ubuhuza, wowe nubwo utari uhari ubwo buhuza urabwemera? Ntabwo abaturage nanjye ubwa
nanjye ku giti cyanjye twigeze twanga kuganira ariko tujyanisha icyifuzo cya buri wese ntitwigeze tujya ariko ibyo bita umuhuza ntabwo nari mari gusa nasabye ku munyamategeko utunganira agiye niburaniraga mutumaho mubwira ko nanjye yahamagarira kuko nagize impamvu zintunguye wenda urukiko rwa kene cyangwa rwa kene sindizi nzasamenya nyuma y'iyi nkuru ariko cyitwa ubuhukuda cyangwa ibiganiro ntabwo abaturage b'Inyarutarama twigeze tubyanga ahubwo ikibazo dufite ni guhora tubwirwa ibiganiro twabijyamo ngo amazu kandi mu by'ukuri hari abayanga abaturage 27 nta nubwo ari bo gusa hari n'abandi batagomba kubona uyu munsi bafitanye impakaye kugira ngo byumvikane neza ngewe ni uko uzaza twumvikana umutungo wanjye ku bijyanye n'ingurane nshaka mu mafaranga kuko sinkozwe cyitwa inzu no mu byo nabagirwa nabyo byarimo nababwiye ko mu gihe nzahora mbwirwa ijambo inzu igishoboka cyose nzagikora kugeza amaraso yanjye nyemeranye umutungo wanjye ndawuzize umuryango wanjye ukazamenya ko ikiza ari umutungo wanjye niba ibiganiro cyangwa ubuhuza buhari nta jambo ryitwa inzu ririmo nanjye nzabijyamo ariko mu gihe yazaba ari inzu nzahora mfungwa nzahishwa kubw'umutungo wanjye nzakomeza urubanza mu nkiko nanjye bwana Jean Dadeshi Kamana mpagaze ntabwo bishobora gufatwa nko kugumura abandi baturage ariko mbikubwira nakubwiye nkanjye shikama ku giti cyanjye se nakubwiye abandi baturage nakubwiye nkanjye ku mutungo wanjye bibaye kugumura abandi baturage ubwo nta n'uwakaba yaragiye muri iyo nzu hari abari kuzijyamo kuko babona inyungu zabo ariko njye ku mutungo wanjye ndabibona nk'igihombo niyo mpamvu nafashe icyemezo ku mutungo wanjye ni nabyo nasobanuriye urwego rw'ubugenzacyaha abambaye imiti yanditseho amagambo bari kurengera umutungo wabo nanjye ibyo nari nambaye birandeba ku mutungo wanjye ibyari ku mutima wanjye n'ibyanjye ku mutungo wanjye ntabwo ibyiciro turimo ubu ngubu ni umuntu ku giti cye ku mutungo we ntabwo bikiri rusange mbese usanze umujyi wa Kigali utsimbaraye ku kubaha amazu byagenda bite nzagwa ku butaka bwanjye nzahamena amaraso yanjye niyo atahameneka aho bazanjyana hose nzayamena ndwanira umutungo wanjye ni umutungo wanjye nishakiye nta nkunga ya leta iriho ntabwo umushoramari agomba gukira twebwe tugasigara nk'amayibo ndagushimye ku kiganiro uhaye radiyo ijwi ry'Amerika bwana Jean Dadeshi Kama umwe mu bafunzwe bazira ko baharanira imitungo yabo murakoze nyakubahwa umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagiriwubusa ni kuwa gatanu nk'uko bisanzwe mbere yo gusezeranaho tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino ateganijwe mu mpera z'iki cyumweru dusoza amakuru ya none aribanda ku irushanwa ry'amagare rizwi nka Tour du Rwanda rikomeje mu Rwanda uyu munsi twabiteguriwe n'umunyamakuru w'imikino w'ijwi ry'Amerika Jean Claude Munyandinda uri i Kigali mu Rwanda muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru harakomeza imikino mu matsinda hakinwa y'umunsi wa gatatu uyu munsi wa gatanu mu itsinda rya gatatu ikipe ya AS Kigali yatsinze Tensere FC ibitego 2-1 kuri Stade National Amahoro i Remera Police FC itsinda Musanze FC igitego 1-0 kuri Stade Ubworoherane mu itsinda rya kane kuri Stade Golgota i Nyagatare ikipe